500 daily. Good morning. I just want to make reaction. Charot, reactor tayo for today's video. Gabuanan ta medyo na-hurt nak lang. Charot. Na-hurt or madilang tirik nak regarding kindeto nga video. When, so as a parent, aramidin tayo amin, kabaalan tayo for our child, for our children, nga to send them to school para tapno laang mapagbasa tayo isuda nya. Di kaya tayo kumaitad tayo amin nga kasapulan da, and as well dagiti once da, but then sometimes nariga tayo maitad amin dagiti once da, pero datay nga parents kat siguraduhan tayo nga maitad tayo amin ti pangangailangan da, especially nga maisend tayo isuda wala mapagbasa tayo isuda. So 500 a day as allowance for senior high school student, although hantay amo ti sitwasyon da, but for me is enough, or nuhan man nga enough tamo tayo matirigat ti agbasa ado ti miscellaneous fees agi ti baybayadan da, nangita talaga ti magatgatang tatan. But then as a student no haanan ang for example ang momon nga agkurang deta nga allowance mo di agin inot ka, di ba? Spend well deta nga allowance gapanan ta ay naku ubing hanyo amo tirikat dagiti parents yu tapno laang maitad da or maikanda kayo di allowance when so nga spend well. Tsaka mo sa bali talaga ti ubing tatanya, sa bali ti mindsetting dan pero dalos benos, pero adulat taon dagiti ubing nga nananakam. So madilang talaga ti riknak kin dato nga video ta mariknak ti riknak dato father nga mariknak ti rigat na, kasi ano lang talaga ti lalaki or parents nga agsangit nga kasi mariknak iti mariknak dato rigat na dato father ayat na laang nga maitad detoy 500 a day nga allowance na detoy anak na. So da kayo nga being out there, please awatin nyo dagiti parents yun nga dagiti hang dagiti kaya da nga maitad kanyayo ano sa inyo pagkasyaan nyo when tano laang makapagbasa kayo nga nasaya at makaturpos kayo dagiti kurso nga kayat nyo nga alaan. Okay, so handa nga stress yun, charot. Yun lang. Kasi in due time, agbaling kayo to mga parents. Agbaling kayo to mga parents. Itayon to talagang nga marig na. Tirigat example para ti anak na. When, so nga, be good, study well, study hard. Kapuanan ta, dito lang pinagbasa yun ti maitod mi nga kayamanan. When, kayamanan, nga mabalin nyo to mga pagkarit in the future. Para iti future yo. Okay? As longer doon. DJ lang. Bye.